King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo yu po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo, sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungye ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Maya payabak po kay katamongan, yabi at alap po kay panalangin ding makatuki. Kapasalamatan da po di Among Raw and Convent staff, Fatima Judith Ocampo, Mar and Anyang Soriano, Francis and Marlin, Michelle and Alden, Jeff and Cherry Cope, Gertrudes Mariano, Henry Torres, Fernando and Teresita David, Maria Gosum, Rudy and Regina Ocampo, Annelyn Macabangon, Casey and Kenneth Tabaquero, Reyna and Milo Evangelista, Agnes David, Arlene and Arnel David, Manuel Epipanya Michael, Annalisa and Marvin Yanko, Michelle and Prince Tamondong, Juanito Aimee Jolie, John Javier David, Victor and Bency David, Annie King, Ador and Glenda Valencia, Danilo Giao,
Jose and Juliet Rivera, Josie Inco, Melchor Clarita Ryan, Melay and Mau David, Melody Mendoza, Chito Between and family, Lilia Perez and family, Vine and Oscar Sita Sate, Lynn Ichuca and family, Natividad Alonso and family, Ira Joan Between, Iris Jomay Enso Sagmit, Demalanta family, Between family, Santillana family, Jojo and Yoli Yusi, Kevin, Maria Angela and Lord Ken Dayala, Rosa Gintu, Ricky David and family, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Consuelo Mendoza, Luis Ancheta, Aurora and Rosel Domingo, Alicia Gilas, Luis and Son Bisda, Renz and Abigail Lampa, Carolina Manaba, Carmelita Kayanan. Birthday na po ni Kenneth and Kirby Mendoza, Rodolfo and R.D. David, Arian Tolentino, Divina Bautista, Renato Alonso, Maria Victoria de la Cruz, Luz Biminda Santiago. Special intentions the Rolando and Catherine Sebastian, Merlito Manuyag, Sherwin and Donna David, Joseph and Cecil Inco, Fernan David, Leander Archie Cabano, Jerry Inco, Arthur and Rona Gosum, Domingo Gosum, Randy and Glenda Bitog, Jepresito Inco, Rowena Cunanan, Ana Marie Norma, Joshua Salm Parbo, Sylvia and Rudy David, Ashley Chia, Marvin Sharon, Princess Serrano, Alona Parico, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Leo Campo, AC Soriano, Tricia Ann David, Rico David, Christine Joy Carlos, Edgar Farbo, Albi Tug, Nelson and Titus Parbo, Francer Layog, Regala Family, Arcel and Shangri-La Gilas. Speedy Recovery, Dapuri Itang Gasa, Celerina De Leon, Noel Limin, Epipanya Liangco, John Perning and Melchor David, Janay Abisha Mirel Shason, Francisco and Teresita Giao, Arsenio and Princess Inco, Remio Candelaria Jr., Adelfa Serrano, Orlando Culala, Joseph Gosum, George Inco, Teresa Royo, Francel Santiago, Noah Gabriel Morales, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Bart Lim, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Ramon Soriano, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Marco Ezequiel, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agripina Zuniga, Lito Pintor, Mary Ann Mutchun, Ethan Kobe Santillana, Lolita Tantenco, Roberto Alonso, Ronald Alonso, Leonilo Benceslay, Orit Hopstein, Mary Claire Mendoza, Dominador Lapira, Priscilla Aguilar, Edna Santiago, Maxima Bitug, Emily Ochoa, Consuelo Mendoza, Jillian Isi Obepiano, para po ka rin kaladwadari, Felicissimo Senior and Junior, Arnold Ocampo,
Isidro Trinidad Rolando Sr., Marciano Jr. and Sr., Maria Socorro Feliciano, Marina Crescenciano Wesley, Benedicto Adelaida Alexander, Miguel Pasencia Corazon, Jerry Hambelina, Among Popong, Pido, John King, Jesse, Nuring, Ronnie, Cora, Marshall Felipe Cesar, Albina Camila Angel Aubrey, Romer, Daniel Isaac, Paz Reynaldo, Lexter, Aljon Rita, Cases Purita, Carlos, Mogens Frank, Rolando Ligaya, Arsenia Magdalena, Angelina, Cesar Rogelio Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Jerome, Maria, Julian Modesta, Juan Leonida, Among Jess, Felipe, Chopilo Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Pasensya, Faustino, Teodora, Rafael, Jesus, Abel Senior and Junior, Rosita, Francisco Senior, Gloria, Meliton, Herman, Marcela, Demetrio Senior and Junior, Carlos, Esteban, Michael, Nicolas, Corazon, Kenneth, Tony, Pilemon, Alejandro, Irene, Amalia, Leonora, Martin, Agustin, Bong, Noel, Alodia, Emmanuel, Santiago, Gregoria, Francisco, Fernando, Randy, Ignacio, Carlos, Pedro, Aquilino, Estrelita, Paz, Alexander, Arnold, Jenny, and Benita. Talakad tapo pang dyan tayong Regina Celli. King lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing kapayapan na ninggino, manatili kaya kayongan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, pagmasusyan tayo ngeni, ing solemnidad, ning pamaytas na banwa ninggino, o ing ascension. Tatangalan tayo ka rin, nung no ka rin makaluklukya, king wanana ningib pa. Sasalpantaya tamo kaniti, at papasyag tamo karing puso tamo. King makuida katahimikan, tahimik tapong manalangin king Gino, na malapit kingib pa, na iligtas na katamo kaniting pandemic ng coronavirus, at pisan meto nga nala ring familia tamo, at iting parokya tamo. Tahimik tapos sa guling panalangin, iting intention, at manyad pakalulu king Dios agino tamo. Ginong Jesus, at yukangeni kingib pa, manalangin para kaya kami, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Heso Kristo, tutubod mo kami, namunta kami karing kaparaming tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, antabayanan mo kami, ang gaking wakas ning panahon, Gino pakalulu. Gino pakalulu.
Ing Dios sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kim pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie alanganga. Amen. Abe-abe tayo pong ining purian, inginong Dios. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus Filii, per maniam Gloria Patri, Gloria Filio, Gloria Spiritu, et Amen. Amen. Manalangin tamo. O Dios ay bami, inginuming Heso Kristo, sinubling mebye, mabibiyeya ngeni arapan mo. Potang pilit miyang panintunan karing biga, yarap mo kami king obrang likwana kaya kami ketiking yatu, at mabiyasa kay sanang kilala king lupa na karing kaparaming tao. Iti aduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat da ring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teopilo, selese ko ing sablang depat na, ampon ing tiro ng Yesus, ibat king kamumulan, hangga king Aldo amitas siya banwa. Bayo ya mitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilatanim banal na Espiritu, karing tauling pinili ng antimong kayang apostol. Kilub da ring 40 Aldo, kay batning kamatayana, maralas siyang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, ay akaraniwan, antimong patutu, king ya mabiyeya. Hikit de at akasabi nala, tungkol king kayarianing Diyos, at inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune, panayan niya ka rin ing kalam ape nga ko ningigpa, aasabi ko na ke kayo. Meminyag-yaywan, king kapamilataning danum, dapot ikayo, e binang lambat, ibat king aldoyti, mga binyag kayo, king banal ay espiritu. Kaya bere Jesus, kanitang mitipon la ding apostol, at kitang dakeya.
Ginu, ibalik mo ne kanyan king Israel ing kayaryan. Pekibat ng Jesus karela. Ing kayo payanang igpako. Ya ingaldo mitutuldo karing panahon at karing aldo. At ngayon tulid kaya kayo. Ing pakibaluan pa nung kapinanladatang. Dapat mikatmang kayong upaya. Potang datang ne kaya kayo. Ing banalay espiritu. At kayo ding maging saksi ko. King Jerusalem. King kabilugan Audea at Samaria at anggana karing sikote ning yato. Kay nang asabi iti, mitas siya banwa, kabang makalawela kayo at kimbiga, pimpanane kimpanimanmanda, makalawela pa banwa, kabang paitas siya banwa. Hinyang bigla ng linto kingarapan da, ringa dua kataong makayimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela. Bakit pa katalakad kayo, Keti, at makatalanga banwa? Jesus ayikit yung mitas banwa, king arapan nyo. Datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit, mitas banwa. Ing amano ning Gino. Saling masayang pulisa, in Diyos king trono na luklukya, para king ginuchupan la ding trumpeta. Hallelujah, 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 hallelujah. Busalming masayang pulisa, in Diyos king trono na luklukya, para king ginuchupan la ding trumpeta. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikong sablang tao, makpak kayo, king mitmong tula king Diyos, kulisak kayo. Uling ingginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog ayatu, ya ing aring sakdal degulan, pakibat. Pusaning masayang pulisak, ing Diyos king trono na luklukya, para king ginuchupan la ding trumpeta. Hallelujah, 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 hallelujah. Papa ni King Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Magkanta kayong kapurian, King Diyos, dalitanan niyeng kapurian ing ari, pakibat. Busal ning masayang kulisak, ing Diyos king trono na luklukya, para king ginuchupan la ning trumpeta. Hallelujah, 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 hallelujah.
Diyos, siya'y ngari ning mabilog ayatu, kaya dalit kayong kapurian. Mag-ari yung Diyos, karing sablang bansa, makaluklukyak king sagradong trono na, itamungan po. Busal ning masayang kulisak, in Diyos king trono na luklukya, para king ginuchupan la, ding trumpeta. Alleluia, 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 alleluia. Busal ning masayang kulisak, in Diyos king trono na luklukya, para king ginuchupan la, ding trumpeta. Alleluia, 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 alleluia. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Adwan ko king Diyos ning ginutamong Yeso Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalob niya sa kaya kayo, ing espiritong babye kabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, banlubo siya nga balo. Ipanalangin ko, king aslagana nalasaning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong kayawos. Nung nuwan ti karakal at degolan, ing penga ko ng ibye, karing banal, at ingalangangganang kayo pa yan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayo pa yan ay ti, ya naman, ing pepasabling miye kang Kristo, at milukluk kaya king banwa, king danewanan ning Diyos, inya at sulalam ng kayo pa yan, Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayo pa yan, at pamamuntukan. May gityaw paya ing lagyo na, karing sablang lagyo, emu king panaw na iti, nune, king paintungol man. Pepay lalam ning Diyos, king kayo pa yan ng Kristo, ing sablang bage, at ya, ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawa ng Kristo. Ya ing kasasakdala na, nitang misasakdal, king sablang bage, nuka rin paman. Ing amano ning Ginoo, salamat kin Diyos. Talakad na po. Munta kayo at itiruyo karig sablang tao, ingka kong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man, ang gaman king kapupusan ning panahon. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At keka antemurin. pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Mateo.
Ligaya kay ka, O Ginoo. Mintala ring 12 ayalagad king Galilea at tinaglusla king bundok at ildunang Jesus karela. Panakit da kaya siniklawudla king arapana bistaman mikakunula pa ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga nakarela. Ing sablang kayupayan karin banwa at ketiking yatu miyabye kanako. Uli nanita, munta kayo at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Binyagan nyo la king lagyo ning ipa at ning anak at ning Espiritu Santo. At ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kaya kayo. Tandaan niyo, kaya beyo ko kapilanman hanggaman king kapupusan ning panahon. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayongan. Kumusta ko po? Maya payabak mo naman po karing manalbe king kakatamong live streaming king Facebook at king YouTube. Sana po atyutangan king masaya, masalese, payapang kapanamdaman ngening kaurasan. Ako po, kaya bedaring abe ako kumbento, ngening aldongay iti, 1 year na kami keni Betis. Kabilis po yung panahon. 1 year na kami keti. At kilubning pabanuang ay ta, 3 months at yutamo king lockdown. Pero hanggang makanyan, miyabe-yabe manalangin, miyabe-yabe maglinis, ayusan ing dapat maayos kini kumbento, abe-yabe manalangin king Dios, abe-yabe magrepack, relief goods para karing kalulo, bibisatan ko la ring kaya kong masakit, at bibindisyonan ko la ring kaya kong mete. 1 year. Bali po, kanita, kuman bisang munta keti Betis. Buri ko po, malatina mong parokya, nung nukarin alang dakal obra, ban kanita kay bat ko karin mag-retire na ako mong tahimik. Pero biglayang sinalabat ing Diyos, ali nga na, munta ka Betis. Anya atyo ko po keti, at asahan yung for the next 5 years, atyo tapa keti. Bala mo po makanyan ing sinabi na ning Ginoo karing kayang alagad ngening Domingo. Makatangalangala kaya pag mulalande kabang mitatas siya banwa. Anyang sinabi na ning Ginoo, bah, nananu ko ken, munta kayo, ume kayo, go, munta kayo, mabilog ayato, turwanan nyo la king maya pabalita at binyagan nyo la king ipa, anak at Espiritu Santo. Go to the whole world. Karinya po ibat ing lagyo ning kasalpantayanan tamo Kristiyanong Katoliko. Katoliko ibat ya po karing amano na ning Ginoo
Anyang inutos ng munta kayo king mabilog ayato. Ita po yung rin sabihan ng Katoliko, mabilog ayato. Bala mo po ang gangeni, daramdaman keng makanyan mumutos at manabilin ang Ginoo. Go! Munta kayo. Ume kayo. Libutan na po niting coronavirus sa sabyanan ng Ginoo. Go! Munta kayo karing familyayo. Munta kayo karing frontliners. Munta kayo karing pakakalulong kapatadiyo. Libutan na ning pamanyupil keng kalayaan mipasyag. Libutad na ning panyarado ring stasyon, pandakpando ring magsalita. Paganakanan ning Ginoo kaya katamo, go! Munta kayo. Patuloy kayong magsalita king katutuan, king tahimik, at simpleng paralan. Libutad na ning kasakitan at kakaluluwan sa sabyanan ng Ginoo. Go! Munta kayo. Kayo magmukmukken, magobra kayo, manintunan kayo para karing kekong familia. Go! Ing ascension po, impamaitas na banwa ng Ginoo, mo patas banwa. May ngariya pong krus, mo matulid alinyang patas, at inyang abe pakanyan ing krus. Bala mo na yung manalangin tamo king iba, patawaran mo ko, mamausta kaya. Sabihan na kaya katamo, patawaran, munta ka karing kapatad mo, mamyekang kapatawaran at manyad kang tawad karela. Kalupan na yung manalangin tamo king Ginoo. Sabihan na kaya katamo ng Ginoo, kayo kabud manalangin, ume kayo, munta kayo, karing familyayo. Iniing utos at paganakanan ng Ginoo kaya katamo. Go! Munta kayo. Pero, nanong buri ng sabyan, niting amano. Nanong katayid na ning utos ng Ginoong munta kayo. Go! Ado mo pong bage. Muna ini. Go, munta kayo, buri ng sabyan, ing obra alang kayarian. Ing obra alang kayarian. Minunake pong dimdam ini kang mako. Potang patingapon niyang mamipi, magluto, maglinis bale, magobra, kilub na ning pibale-bale. Daing niya kanita, anahay, ing obra alang kayarian. Ngini kay papu ikit ing aintindyana. Ngining dakal ta oras para magobra karing pibale-bale tamo. Ikit ko, alapin kayarian ing obra. Kapilan pa, manuklip kong supot. Kay bat kong atuklip, kanako keng kabinet, apansin ko, dapat yang ayusan ing buong kabinet. Kay ba't kayang ayayusin kabinet, apansin ng koreluklukan, kailangan lang naman ayusan. Inayos ko la. Kay ba't nanita ing lamesa, yan na naman. Kay ba't na kaserola, ampong plato, yan na naman. Ayalang kaya riyan, ang ngikit ko, baka ing kusina, maliya lugar. Nganapin po nitang metong pagawang bale kanako, among ing bale at inyang ating kailangan. Nung panusignan me, mayayari ing obra. Mayayari ing obra. Pating obra na ning ginutang Heso Kristo, payari. Dakalapang taong dapat makomberti. Dakalapang taong dapat tangpuntan. Atin pang taong sasabing, ing Katolisismo, matene after 25 years. 25 years, adwata ng libong banwa, mabiya pa ing kasalpantayanan tamo.
hanggang i-lockdown de manatili pa at yu ing kasalpantayanan tamo. Detang sinabing, mayari ne kanyan ing katolisismo, ila ring minuna pang mete at mewala. Pero alang kayarian ing obra na ning Ginoo. Kailangan tapang munta, dapat mayap karing aliwa, pati na karing familia tamo, pati na keng sarili tamo. Ume kayo. Maniwala ko po, mas maging masanting, exciting ang pong makabaldugan ing bieta mo nung paratitang paganaka iting amano ning Ginoo. Ume kayo. Munta kayo king metong at metong, munta kayo king kapatadyo, mamatawad, darapat, mayap. Go. Don't just sit here. Go. Kadwa na po nita, ing amano na ning Ginong utos na ning Ginong ume kayo, munta kayo. Buri ng sabyan, ing Ginoo, nakatamo, lakwan, hangga, king kapupusan ning panahon. Sinabi niya po iniket ang tauling bahagi ng Ebanghelyo. Tandaan ninyo, tutubod na kayo. Eko migagana ka, eko tatakot. Kaya beyo ko, dako lakwan, hanggaman king kapupusan ning panahon, hanggaman king wakas ning yato, hanggang sa dulo ng walang hanggan, kayabe da kayo. Taman po balo inineng kay, taman siguro panamdaman, tayo man balong atsyo, kayabe tayo ing Ginoo. Pero balikan nyo na mo po, pila ng krisis ing delanan tamo, kay bat alampasan tamo. Pila ng kasakitan ing pibata tamo, at hanggang eni at tamo mabieta pa. Pila ng kapagsubukan ing tiniis tamo, pero hanggang eni at pa. Bakit? Makanano? Nung itamo mo, maluwatan ng sino ko siguro. Nung itamo mo, maluwatan ng binigay. Nung itamo mo, etana bisa. Pero misadsad tamo. Bakit? Uling kaya betaya ing Ginoo. Uling ing Ginoo nakatamo likwan. Megi ang tapat king kayang amano at pangako, kaya betaya hanggang king kawakasan ning panahon. At misasadsad tamo, at pati ining coronavirus, agyo tayang alampasan iti, makanano, uling kaya betaya ing Ginoo. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Ining mga labasan na yaldo, magtaka ko po, ring bibindisyonan kong mete para pareho la kwento. Matuwala, naman po mete king coronavirus. Mete la, uling dati lang mamalis aldoldo, anyang may ka-lockdown, pepatok na ngandala ring anak da, so lulwal mamalis ngeni, migpainawaya, hangga kayong tuluyaneng migpainawa. Yung metong pang matuwang binles ko, dati yakanong lulwal, makipagkwentuhan, masaya, king dalan. Anya mika lockdown, kilong dering anak na, king balena. Maniwat kanita, metamleya, ang ganyang meyatakiya at meteya. Balo na po siguro ning Ginoo ini. Istong tinok ng tamo, tuknang yanaman babye kaya katamo. Istong sino ko tamo, sumuko niya naman ing Ginoo kaya katamo. Balo na ning Ginoo, anya siguro ing tauli ng diling utos at panibilin kaya katamo, go, umiya kayo, lumwal kayo, patuloy kong gagawang mayap,
patuloy kong susopan din kaparang tao. Patuloy kong magpatawad. Patuloy kong gagawang mayap karing sabla. Alang kayarian ng obra, go. Pero tandaan niyo, kaya betaya ing Ginoo. Agagawa tamo, ali uling agyo tamo. Agawa tamo, uling atsuya kaya katamo ing Ginoo. Eta naman lelangan ng Ginoo, batang ma-lockdown. Ali po, ating kayarian din ini, lelangan nakatamo ng Ginoo para umetamo, lumwal tamo, lumakad tamo, munta tamo, king metong at metong. At ita po, ing panayan tamo. Sana datang na ita, keng tutuking Domingo, sana malapit tanang agawa. Ban kanita anting panabili ng Ginoo, malugod tang munta. Pati keng sarili tamo. Munta karing familia tamo at munta karing kapara tamo. Amen. Talakad tapo ngeni at ipasyag king kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king King Dios. Diyos, ibang may payan tuto. Linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ni Banal Espiritu. Mi bait kan Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya karing mete. King katlungaldo, sinobliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, ibang may payan tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiyem pon mga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasablira meding mete, at king biye alananga. Amen. Tahimik tala po ngening adwan ning sarili tamong intention. Pakyabe tala karing panalangin tamo. Retang sablang lagyong may banggit nandin po. Pati na ring lagyo daring kaya katamong manalbe keng live streaming. Deng taong bahagi na nimbiya tamo. Ren taong buritang panalangin. At ding intention daring familia tamo at ding kakaluguran tamo. Tahimik at malugod talang adwan king Dios ay bata mo. O Diyos ay pami, malugod ka at manatili kang kayabemi. Dapat agkat mo kaming lumwal karing kekeng sarili. Para pati karing panalangin mi, elamo para kaya kami, nune para karing aliwang tao la. Pakiramdaman mo kami at bendisyonan mo la, reting kayadwanan mi. King lagyo ng Jesus, aginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning Ginoy, ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamo ning kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kaya kaming ain, ngining pagmasusyan miya, ing pamaytas na banwang Kristong kaya kang anak. Mananunasan din kayang kalam, sa upanda kayang mitas kaya bena, karing tula ning banwa. Anong nuya mabibiyat magari, manggaman kingalangang Amen. ing Ginoo manatili kaya kayongan, At keka, antimurin. isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at batulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. Ya ing kordero amilalako king kasalanan ninyato, king kayang kamatayan sinintang na ing kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebe, linarin at binalik ing kaya kaming biye. Uli nita, kambeda rin sa blangkor ding angeles, daralit ming kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Hosanna in excelsis, in excelsis. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, Sanctus, 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 Dominus Deus, O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka, deting tinapi ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi kaya ka, ing pigkalub mo, kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayang kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan ning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para karing sablang tao. Banketa, may patawaran la, ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba uring kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at pananayin mila ding kaya kaming miyang ubie. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, ating sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding pakakalulu. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangang Ngini po anting metong nga familia, abi-abi tamong may papanalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipamituanin mo
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapaniligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian at ing kayapayan at ing ligaya, manggaman king ngalanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nunay lawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kayong iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaborian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At keka antemurin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapaan po kaya kayongan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan na ning yatu, mapalad tamo'y tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampan tanggap keka, dapat digkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Atin ko pong buring ditak pakisabi kaya kayo. Mumuna pong dili pasalamat ko po kaya kayungan, dakala-dakal pong salamat king pigtyagan nyo ko kilob na ning pabanwa. Ako po migaga naka pagtyagan kayo naman. Iro mo po. So dakala-dakal po salamat kaya kayo. Ini po yung pakisabi ko. Bali po ining milabas sa 3 bulan, alata mong kolekta, as in 0 kolekta. Pero ako po manyad, ayuda kaya kayo. Milalabas ko, maski makanano mo, keng gana kayo, keng saupyo, milalabas ko po, ating kaya pa pong kakanan, ako manyad ayuda, ako manyad kolekta. Ako naman po manyad relief goods, ating tapang relief goods, pamiyay karing pakakalolo. Ini po yung dita kong pakisabi, bistaman makarine. Bali po ining sound system tamo. Bibigay ne. So ingewami po ri Brother Mok, linawe kami, masanting nga sound system, at in-order mine. Ikayo po keng YouTube, ang po ang Facebook, panamdaman nini, uling masalang lulub kaya kayo ing sound. Pero kaya kami po kaya ni Pisamban, lalong-lalo na rembanda libutad, maski rening kaya ngarap, alano nga intindihan, pagtyagan dyan niya mo. So, ita pong in-order me, talagang masanting ya, sana I-install na ngining June. Sana po, manalangin tamo. At ka-install na, mag-umpisa tayong babayaran 200,000 ing bulan, kilob na ning apulong bulan. 200,000 ing bulan, kilob na ning apulong bulan. Ito po yung pakisabi kong mayap kaya kayo. Lalong-lalo na po, ring manalbe kaya katamo keng YouTube, keng Facebook, ring kamaganak yu at yu abroad, teng kakaluguran tamo at yu keng aliwang bansa, pasawp kaya po kaya kayo. So panyo kaya po, ban atakpan niya, iting obligasyon, iting kaya katamong parokya. At maliban pa po kanita, ining kaya katamong media group na masipag mag-broadcast, karing misa tamo, ulida at tutukyan tayo ing misa, hanggang karing pibale-bale tamo. At ilan pong kailangan metong instrumento, baka kanita maging maayos, malinis, yung pa mag-live streaming da. Kaya manaintindihan nito, yung ausata kanita, vMix. Kailangan niya pong saliwan, ban masalese lang makapag-live streaming, at talaga na po nita, 18,000. 18,000. So, dito po rin dito kong pakisabi kaya kayo. Ito ko po obligan, pakisabi ko lamo pong mayap. Okay? So, ito mo po, dakal pong salamat, keng patuloy yung pamantabe, pamakyabe, king kakatamong banal a misa. Ini mo po ing misa tamo ngening Domingo, ala na po potang 9 o'clock. Lawen-lawen tamo makananing sitwasyon, keng daratang a Domingo, then saka na ako mag-announce, bayo ing misang Domingo, keng tutuking Domingo po. Nabayanan niya. Kaya ba't keng daratang a Domingo, kapiesta niya po ning Espiritu Santo, Pentecostes. At antin pong kapag masusyan kanita, atin tamong atlungaldong novena, bayo ing Pentecost, magumpisay pong Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ay ba't Sabado, Domingo, ing kapiesta na po ning Espiritu Santo. Okay? So, deta mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. Kanyatang sabihan ng kaya katamong presidente. Yan naman. Nung yan naman, On behalf of the Consejo de Santiago, the Parish Pastoral Council, the Chapel Pastoral Councils, the different religious organizations of Betis, the people of Betis, we wish you among Rao, happy first year anniversary here in Santiago Apostol. A year ago was very different in what we are currently experiencing. The COVID-19 experience
made your anniversary here in Betis unusual and yet unique. We cannot celebrate it the way we like to, and this anniversary, I guess, will also be unforgettable to you as a priest because this year, your anniversary is not a celebration of celebrations. This year, your anniversary is a celebration of reflections, a celebration of sorrow, of being alone, and of solitude. It is celebration of prayer, indeed a celebration of spirit. This is unique not only to you, our dear Among, but also to us, our parishioners. We commemorate your anniversary as parish priests in confinement, in seclusion, in quarantine. Some of our parishioners are not physically here, but with assurance in spirit. They are praying for you. They are with you joyfully in spirit. They are united with you in this festival of peace. We pray for you, Among, that may God continually give you physical strength, mental alertness, emotional calmness, and spiritual soundness. We are praying for you as you have been praying for us. You are our shepherd, and we are our flock. And happy anniversary, Among. To Tita Dines, JC, and Monmon, we hope you are enjoying your time. Thank you. Salamat po, Brother Mok. Ganagadang gagawan tamo po. Gagawan ko, gagawan niyo, parangan po king Gino. Eta po kakalinwan ita, parangan king Gino. Salamat pundakal kaya kaingan. Manalangin tamo. Para po karing sabla tamong intention, para po kaniting intention at pamangailangan ng kakatamong parokya, para karing familia tamo, Bapong Maria, mit mo kaking grasya, yung ginong Diyos at ka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman. Buwan nga siya mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras na yung kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo pakaluluan kami. mo kami. Ini po yung simple tamong assignment ngayon kalupanan ng sinabi ng Ginoo, umaya kayo. Munta kayo. Pero eta po pwedeng munta ka rin siping bali, karing aliwan tao, bawal pa. Munta kayo karing puso yo. Munta kayo karing pilubluban yo. At karin, damdaman yung nanong sasabyanan ng Diyos kaya kayo. Damdaman niya yung puso yo. Nino, ikayo talaga. Ita mo po, salamat po. Yung ginumanatili kaya kayongan, At keka antemuri. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa din kaya kong familia. Yung iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Yung misa tamo mi daune, umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos. May paabak po kaya kaingan. Mimingat ko po. Bawal pong papalakpak. Yan ako po papalakpak. Sige po. Thank you po. Sige po. Opo. Salamat po. Salamat po. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen.
Ginong Diyos amayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.